Hello ekipa, Svenki ovdje, dobrodošli ponovo na moj kanal. Danas je poseban dan jer vas vodim na snimanje spota i to, ajmo reći, prvog spota. Mislim, nije samostalan, bit će još jedan gost kojeg vjerojatno već znate, pošto ću staviti ovo u naslov. Ne biste rekao da je to baš ono prava pjesma, nego je to više neka zezancija, parodija i tako dalje. Mislim da će biti odlično, bit će zabavna pjesma, bit će zabavan spot. Pjesma je, evo, baš jučer navečer snimljena sa Filipom Dizdarom. Danas idemo snimiti spot i zapravo to je to. Danas ću vam zapravo pokazati kako Džumbus i ja snimamo spot, odnosno kako će nastati jedan spot, kako sve to izgleda, šta se događa tamo i tako dalje. Bude tu svega, ljudi. Ja sam uvijek spreman sam na svakakva iznenađenja, trkava kamera, nema baterije, nije došao jedan sudionik, zemljotres, sve se može dogoditi. I to je zapravo, ljudi, to, taksi je već trebao biti dolje na parkingu i tako da me vjerojatno već čeka. Pa ništa, idemo se spremiti, uzmemo kofer, robu sam spremio i pit ćemo do arene jer tamo se snima spot, tako da vidimo se tamo! Hvala, ugodan dan, bok. Znači, stigli smo na lokaciju, idem se sad kupit nešto za popit neki energy mi treba, da podivljam na snimanju. Da idemo poznati do Tonija. Sad se mrzim ove što se okreću, ove se zabit, neće se zabit. Dobro je. Yeah, Dida Toni. Yeah, Svenki. Vrijeme je da znate, vrijeme je da shvate. Znači, molim Džumbus da mi sljedeći put omogućiti lista. Vidite šta ja prolazim? Uništio sam upravo cijelu atmosferu i ozonski omotač. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Tablete on ne pije, benzićima se smije, a ispod tog odjela Jedni super, hodam ja, ja hodam 10-20 km, to je dobro. Sve ono čisto, sve ono čisto. Ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Dida Toni sad, još je više mlad. Evo ga, sad smo gotovi sa prvom lokacijom, sad idemo u kafanu, kako kaže Dida Toni. Idemo nešto popiti neku kavu ili nešto i onda nastavljamo na drugim lokacijama, a koje su to lokacije ćete vidjeti. Yeah, Dida Toni. Yeah, Svenki. Vrijeme je da znate, vrijeme je da shvate. Dida Toni sada lomi pored njega trending gori. Ne igra on šah, on ne zna što je strah. Sve što kaže on ne laže i baš sada svi ga traže. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Tablete on ne pije, benzićima se smije, a ispod tog odjela vitko tijelo krije. Uništili su zdravstvo, on vam daje jamstvo. Sada treba biti mico, sve ti jasno. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Sramota mi je, penzioneri, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba i pizatina. Ekipa, ovdje je snimanje sada završilo, evo vidjeli ste kako se radi spot za Džumbus. Nadam se da će sad u montaži sve ispast kako treba, da će spot biti baš ono bomba. Ako vam se sviđaju ovakvi videi, pišite mi dolje u komentare ako želite još da snimam ono kako se rade, na primjer, ostavi neki video u Džumbusu i tako dalje. Tako da to je to, vidimo se u nekom drugom videu, ljudi, i nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal, nemojte se zaboraviti pretplatiti na Džumbus kanal i ljudi, to je to. Vidimo se! Yeah, Dida Toni. Yeah.